Najviše se podsmevamo Amerikancima kada je reč o opštoj kulturi. A kako mi stojimo sa poznavanjem njihove geografije i istorije? Znate ko bio prvi predsjednik Amerike? Ne. Ne bi mogao da se setim. Znam da su dosta njih ubijeni bili. Dosta njih. 2, 3 koji su bili ubijeni. Kennedy pa onaj ranije. Roosevelt. Tačan odgovor je George Washington. Sa glavnim gradom Amerike dobro stojimo. Washington. Ali Kanada je već teže pitanje. Toronto. Nemojte me to pitati. Ottawa. Ovaj odgovor je tačan. Ottawa. I prestonica Brazila je malo zbunila naše sugrađane. A Brazila? Brazila, Rio de Janeiro. Jeste najpopularniji, sa najlepšom plažom, ali Brazilija je prestonica. A da li znate gde žive aboriđini? U Africi negde, ako se dobro sjećam. Možda bi afrička klima i odgovarala aboriđinima, ali šta bismo onda sa Australijom? A ko tu živi na Pirinejskom poluostrvu? Otkud da? Međutim, ima ljudi koji su nam ipak osvetlali obraz. Na Pirinejskom, Iberijskoj, Španija, Portugalija, tako. Koja je zemlja poznata po proizvodnji klompi? Klompi, Holandija, tako. Stara škola.